Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Uba bantai dor lengdok mau plang. Ubalong Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs jong ke Sorkar Jela henne ka sengi khat khandai tarik ujemang. Ulah play pai ba ya ke Meghalaya Baby League kabal long Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Hapolo Shillong. Hagani ka sengi la sakhi lang da Kushal Das, General Secretary ka All India Football Federation, Biswanath Sinha, Zonal Head ka East and North East Tata Trust, President ka Meghalaya Football Association uba Larsing M Sawian, Longru Vice President ka AIFF, Ikong Matseudor War Nongbri, Director ka Sports and Youth Affairs, nalor ki weipat ki kenrem kilendan bat ki kimi ki pa jong ki hebret ki palawan sakhi lang hagani ka sengi. Kajing yelek kai sedang kan long hapdeng ka kunhun jong Eugene San Lengdo unong yelek kai kari ka ENE Falcon bat ka JNS Jaguars kepada ka kunhun ka JNS Grassroots Center. Kiway ki kinhun bay shimenta hakani ka jingila kai kilong ka Kickstart Football Academy Rhinos, Touchline NE Cups, Unified Gorkha Gators, Nongthamai GC Scorpions, Langsning Greenergy Lions, Nongtrai Cheetahs, Maulatba SC Hawks, Little Star Clouded Leopards, Sunnydale School Doves, bat ka Watlakiat Bulls. Ya kani ka jingila kai ka Baby League la penlong da ka jingya snokti lang hapadeng ka Tata Trust MFA bat ka AIFF da ka jing temu ban sandur ya ki kinaret hagani ka jingila kai ki ba hapadeng karta Southnem haduk khalaisnem. Kani kalong kay Asia dengan kumpal di dokumen nomor ba dalala ban tap na dang red ban pelong ini kita jingla kai mo kam kam ngiyo ini disebut madu Sunsnem ter hadu alaisnem muitep magani kan long sisya kay ko ba nyerap sisya kay kena gini beginam kiyo kami la kai football hari kata commission football juga sorkar jelas bala pelong bala ada lunch kan long haman ki blok jongka jelas jong bagi distrik katai magi hapan promote di football mesti be utang Shillong di hapan promote di football setan undang nomor masuk kena ni itu kami ka ki participant ki tim ki boleh minta mesti tang Shillong kita ikut bana football dalam gedung di participate